Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza aho dukurikiranye gatanu kuri gatanu, tugiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe ni Kiki. Nshishikariza mu muryango bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe kugira tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none amakuru ajya kugira mu ba mbere, tubasha no kwagura imiyoboro ya YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru amaze iminsi acishikanya ku nkoranyambaga, aho nk'ibinyamakuru byandika muri Amerika nka ABC News byanditse ko ku itariki ya mbere Mutarama 2025 umugabo uzwi ku izina rya Sam Dean Jabba, uyu mugabo w'imyaka 42 ukomoka muri Texas, yakoze igitero cyahitanye abantu 14 abandi 35 barakomereka mu mujyi wa New Orleans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa n'inkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uyu mugabo Jabba yakoresheje imodoka yo mu bwoko bwa Ford F155 Lightning ayitwara mu bantu bari ku muhanda wa Bourbon Street, akora urugendo rw'ibirometero 3 agonga abantu. Yavuye mu modoka afite imbunda nini arasa abapolisi baramurashe ahita apfa, ariko muri icyo gikorwa abapolisi 2 barakomeretse. Kandi bakimara kumurasa mu modoka ye habonetsemo ibendera rya ISIS. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa ku mateka y'uyu mugabo, uyu mugabo ibinyamakuru byanditse bivuga ko yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari atuye ahitwa i Houston muri Texas hariya muri Amerika. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa uyu mugabo yabaye mu gisirikare cy'Amerika kuva muri 2007 kugeza muri 2015, aho yakoraga ibijyanye n'abakozi n'ikoranabuhanga. Yagiye mu butumwa bwa gisirikare muri Afghanistan kuva muri Gashyantare 2009 kugeza muri Mutarama 2010. Kandi nyuma yakomeje mu gisirikare cya English Reserve kuva muri 2015 kugeza muri 2020. Uyu mugabo yakoraga muri Deloitte kuva muri 2021, aho yari umukozi ushinzwe ikoranabuhanga. Kandi mbere y'iki gitero Jabba yashyize kuri Facebook amashusho 5 atangira saa 8:29 z'ijoro kugeza saa 3:2 z'ijoro, agaragaza ko ashyigikiye umutwe wa ISIS. Muri aya mashusho yavuze ko yari afite umugambi wo kugirira nabi umuryango we n'inshuti, ariko yaje guhindura umugambi kugira ngo inkuru z'itangazamakuru zigaruke ku ntambara hagati y'abemera ndetse n'abatemera. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, CCTV zerekanye Jabba ashyira ibikoresho 2 by'iterabwoba bizwi ku izina rya Improved Explosive Devices mu bikoresho bikonjesha nka coolers mu gice cya Bourbon Street. Kandi ibyo bikoresho byonyine nibyo byabonetse kandi byabashije gukurwaho ingaruka. Abategetsi bemeza ko ari igikorwa cy'iterabwoba cyateguwe kandi ko Jabba yakoraga wenyine. Kandi nk'uko abavandimwe batangaje ko batunguwe n'iki gikorwa, bavuga ko bitari bisanzwe mu muco we kandi ko batigeze babona ibimenyetso by'uko yaba yarahindutse mu myemerere cyangwa yaragize ibitekerezo by'agondwa. Abantu 14 barapfuye abandi 35 barakomereka, kandi abapolisi 2 barakomeretse mu gihe barasanaga n'uyu Jabba. Amakuru arambuye iki gitero aracyakusanywa n'inzego z'umutekano, kandi birashoboka ko haba hari andi makuru menshi azatangazwa mu minsi iri imbere. Njye mwabanaga muri aya makuru ni Kiki nk'ibisanzwe, nshishikariza cyane bwa mbere ko wakora like, share na subscribe ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru ajya kugira mu ba mbere. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.